do na timinka na de ba kwa ne hum say ayi pebre o na meko china meko ne meko ne china meko ufia ba ifo ne dada no ntimi ba enu tina ma brabo na epi so di ama enti e ka che o say India spiritual doctor papa bi o tuko akọ India mam o akọji sua hu ne ntete na ba be pie mu kumase ahima kokobi 18 edi dwumadie sonko de boni pe bie be ba yenchen eye eda eye ya wada efiada memenda na kwesira ti ne ka che won say wa ho ba mbosem enkoyi ye ka odwuma sem wa waresem ene ma ya basade ama ma hu ne onya abrabo no aye o sen maduru ni wa o se pe be nefa etu ntimi ntwa the India spiritual doctor ka che onya ne say wo de wachinchin 190 na ne ma ntimi nkoyi ma odia brabe pimo kumase ahima kokobi 18 eda ye ya wada efiada memenda na kwesida ba cho pitie ni tini de bia meka ahombambo papa aye chen ayaresa ankremi no de tie kasa ne se ene hwekwa ba ifodi nipa dasani efa so what you say abrabo de me bo madwuma se me ye ni yi yeso kapreti mi ntomi nsem bera me ne te oba me ne te me so ni yi yeso hu kura bo se sabio se be nyado ono oba bo ne te eno te India spiritual doctor ka joseph ment na se itu kwa ko India mam ni ko di sua hu ene ntete e dia baganda obi bia joseph obi bia kwaba e ba home television kuma se ahojo sabe de wo hwe wo be na no ngotwe aba pa ho diasa ngotwe e wo fi ha time with India doctor ene agibra ya chances anu ba be di nkomo na e fi ada da oba de ase so sade yenkwa achen ketema da badwo mojadie mu afrusa ne hwankan die mu nyam enkanidin wo hwe screen asia numbers ni go India spiritual doctor the numbers no famu bia pato edi nkomo wi a na fe wafre na one India spiritual doctor edi nkomo na kira kwan e wo kumase ahenma kokobi 18 mu wudru 18 ma won sani pa so signboard so a awia di pansa dem awia dan finfini follow arrow no wentiti so sa ho na India spiritual doctor wa obo adwuma so dia bo kumase man Ghana man any asantema nyina ye fra me baka ego jbede mi na medi ho chiamem ye bedi nkomo se na otwetwa mu no didi nkomo brebe nene so se be didi nkomo India beto no boase e de awura mu bibia nsem so e de ache na nachi no ebusuan nyina ya bodan akakopi mu ahema kokobi 18 mu na afei ye hawo no ye kodanda no ya pe anopomasi bre disabre de jebre fronua na onua so fro bi on ka se brother so time with India spiritual doctor ya tena se ye ba be di nkomo meko India spiritual doctor enchen na afei akoma na kwa ba ene de ebranch le ni ho ntie ye kosa gidigidi sa India me mo adwuma kwa ba ya me de gojo na eti boko de ya me adom no mpa na yire so wi mu gojo enfuturo na aba na bibia yeku enfuturo ne se wa wani che na no de de ko ba bia etwa sa na eno no uya eno no danche bibia ye boko kwasem oduma nkoma da Roma nti bibia ye boko no kwasem na yensa so siso wona owa chichiri a opese wonya eye India spiritual doctor nsem enhira wo hawa aye kodanda suomo mo opo bia ma ya wasue saa nipa no wasue saa ni brena eso no na baby onso wona wontimi emma ha na sede e wo so wo ye eno fawura mu tiawa na afi yi ni nkomo mande kojo ye bema obibia ajo edeba kasafidie home TV so na eduro nwura maka anyunu de watiu wa bredum no ne ti we sansi we no entansi se bia wo achirichi na person ni India doctor din sawo so na ye niema no ye boa so ne obe ne se obe sende udin o ma medin baby ewu baby ewu free na o de aba na ade ba se be nhwem na jama ba sende 50 Ghana cedis na de account ne da nhwem ni wi a afa ni obi a ne aka ne de akiro ni a package u niema no fefefe ne de amaka ne de abro se ya broche so a de be ma ne true DHL ne de abro say nearby West African countries na and so you packaging fefe na DHL for da Roma e do nearby bro na chin so be said e use no e do wa chi na utie ya ma ne how so one crime or axim or tamale or oti region no me ade or ne nyina no shake okay we do dey an say we follow procedure na mu se ne kan kojo no ma sine dey fa ne mienu ana ne me ensa nyina sa se bia wo bana bibi esia na oyira kwan na obetima afre na ya kire kwan na se obeso oni edi nkomo a obetima ide afre fa ne samre mentwem yen kasa nwi ansa na wafa ebe ha nemo no kai se wo akiri wo he na untimi ma ekwan abefa so obetimi ne edi nsa oso no udi uma me di baby ewo baby ofre no send 50 Ghana cedis ne dey search no search ni nyina wi ana ne obi ana de abo
package waduro kama ne dia na so how no wanya no kuma sibre na bibia so tima kwa kama pa akwanche o enya yeni nkomo na nsentem yen nkomo didi ni fi hanom wo ka asem bi se woni pakra ene pie kope yedie ediba ansa na honamani adade ama nipa nyina de ene ehu na yepese ehu se nipa wotimi kasa kire wo kra busa wo kra bekra kofi bekra adwa bekra ma bekra kwame edi na si ho kwan se wontima menye wotimi busa ma no eno anu ye de basa koyo question obu se dem ye sure se obi a wo hwen ya wo tie bia o yesunsun nyu se question abranti emu se anu ode eno kre se o kra no onipadua betima busa o kra se on pre ne papa ma o eno kro so betima busa no eno ntina India spiritual doctor o hono won se o kra no be ka ju se kopre yedie ma no ana wo bebusa kra se on pre yedie ma o etunu ni be ko obi owo aniwa ekwa akiri ho no busa kra no arekodi a yenye mfa ma no ede na amana yemre wontimi mpie nkopre ne pamfa mre ni wura anase emre na koa nemom da bia no odi ntwo ne bia no odi ntwo edi se wo ba ne no tenase yesa hwehwem ni nyina awia ene ebe se adiwe ni adiwe ni ntimi kra ni ntimi enko ba bia oso okokopɛ nyama de bro edi de na ebe se ne ebe na nyame adom na ide na ide kam ne na de ade tene se untimi mi anu ka se me kra ade na nkopa de papa mbere me maafo nyina ayi no kopa te creator brem kopa ka brem kopa fie brem kopa we brem kopa America visa brem yen kasasa okay wonu wo ye honhom ena wo ye hunamani ejo se gap bi da montem enti ansa ena betimi ayede ene na communicate yi se wo sunsun mu aniwa okay so enti in this case enu ntina India doctor so ye de wo oba enu no ye adwuma kojo eti say obeso okọ heaven undimi fa flesh we nkọ heaven yi say wu no akọ heaven it is obeso no hum ne kasa dia yi say obo bi ti say India spiritual doctor okuma say ahema kokobi 18 a oti ahonhom kasa no no mu din sa wo so ne etima dare say okra no adiwe ni adiwe amana to siri waye mmere an 20 ko pre ye die ye de emfa mmere enu ta to bi say okọ spiritualist wa at times ye go purification and cleansing purification and cleansing it is a car engine na kojo entimi mpulu se entimi mpulu a ebia na efi bi akohye cabrito no ana se friend cabrito se de cabrita we dem mfa nche menye fita but menye comparison se efi go hye cabrito se wan hwan mu a entimi mpawa ka no ubetia so saa na gina fa na petrol so kwa na eko enti saa na oni padua na ayemre no ye purification and cleansing ye ne de ma cleanse ana se ebia uhurum menka ne saa na manfonti ase uhurum ana se uhurum ni pedua mu nya na ni pedua no ate na hode abam na ma bofo na na se okra na nyame de na kan so mra me pre yedie ma no mo ho ban no ne hoti ma yede amra tima akwa nkunim dia de abro enye saa saa mre me no ka se eniema bia makra no waye mre ontimi mpre nkɔhwe opie no okopra esa se edom no dozo obi apre ni etietia so na wasa abafie obeba kwa na osan yare na osan the problem abro ntumi se to beti se asime si nwa hunu agu wanu de ne okra awra ho mo enti pekosua ema okra ani eno no akotokosua na de abo wanu se mekra kose uya na de ahye onu kwajo enya agudi ani edi no eya asempa ne beri fokato umese o yesa apekwajo mfa duro bi enka ade be hyin ade yo na de rabasa na edwa ho na gu na eko ede nti na mekra awra ho mekra de na o mi dware metika mu me do na bi okra no ane ho o mre no adwe se o ni wura tempan ti o pia kope bibia bre ni wura o pia sansa hodi ni no amamfo twia fa ne so nti acha zipa bi okra na sanye nwa ho kra na begu kra otiwa obia ma obia nya ohwe wonyare so kojo utimi ye basa waya unhuni ni efire o se unia oni munyamefo mi wura oni munyamefo me yere woni munyamefo ada wo yare ana daabi uniska na daabi ekom de wana amame bibia weka bia daabi o se mi kra mi hu sisi mi so nyare so mi hu ni ehya me e ba sa okra ne wura hono no opie se okwakope ne padi abro ba esa se o mrenti no
wantimi anko ba bi okona dom no ne so na ho ye dene wantimi anwuram ani etieti aso to ayemre and wabafi. Okay. And so it's left to you say over India spiritual doctor near cleanse na purification na ne kra no wede no otime gina ne ho so no na afo kwa gan a otime sibi apende papa de adiaba ya sekra no ne wura ho eye echiwade bi e na odi aka no anase nipadua na bibi je tiakra no koyo ne etie ni say kran ra ho nipadua say bibi de tiakra no enti a chiro sam ne say enye ne honam ani moja na enya ne we ni wiem asum atumfa kabra kire fa damuni asa nkrofo mdi omudwuma osum unti fo ni koatwa wisia de ehu wo mo na ne etie ni say esanse okra no eni a oso wonya no oh o say especially obi a obi sun ofiri mu ewi ase kojo obi obaka so ndo wato onchire hwe owi ase na say sebe so sebe nya no nipa kram no nya nipa ede abusuan no wade bia ochiri eno pa wo kojo wanga se o stage a utimi hu ade a wo krampe kojo bu wa otimi sha atare kala bi ade o be sha sha atare ne kola adan bi onya problem because na nipa atare kala ade me hye bia na se enema nkoyie mame me kata problem sa kata problem no starting hu sa no e se nipa dua wo di aduane aduane mo wa kojo e ka wo ye se aduane wo di ese aduane no obi nso be di am na boa no wo be di nkruma wo ye mekan wo be di beans wo ye mekan obi nso be di beans ne ho dendenden obi di nkruma ne ho dendenden eso se ayede asesa ti nipa dua no ewo ne ema enua erehu ane ewo ne ekokofa efi koyo se wo abuso wo a yesi yeni abowe ubekwa di na bibi agugu na bibi aye ho namba some yesi ade we ni enti ade na kodi na enye nsunsu aso ede enti nam saa kwan so na ma ekra ye mre ewo ne ma bebre ho na ya ne ka se sunsumsam no obu a yen kan hu se so samse ahode be ne no oni anhode ne ba na ne sunsum mo ahintasem no na ene ne tirinwi kwasem enti abra oban ko daada na ehunu se wona ni tumi wona ni twabu ye no kodwo no abafom oye mre kran so botoi onu so boto because na she kran ma no hoye nti ma bibia di mi koso edema no tinipa bia o asase su bia o bibia o chiri ura so ni hwi kra o chiri kra na uko asori wade o chiri it is all person ni ye na person di asori mra so a se na o chiri o ma chiri ne doctrine na wasa o follow uko buso a obuso na senka nipa ke yebenya wosenka kra na ekuta ye die mtwe no ye hwese di we no pe we na wonpe we na woso de ka no titu kales wo de be ye ho de wose wo ye na timia boa ahye ne de ne wose hu sa no ma nyina koyo ni amaka ye na ayemre no ebi ni sai obu onu oba da wi a sebe juice no anase nsu na woni be ma no sperms no no de akoda what the tiru apepa ho sa no de ada okra na ayemre wi dabi India ho ni chemu yi koyo obu onu o se unhwe mi ni muslim sa woni muslim tira pe so hu se wa ye na ire ho adwuma koyo obu ni easy anyumra wa ya asora wie no we say na gpa be 89 we say wona yira ko hyedem wa na che kakra no opiero de buta piepe kai alaji wa ba adwuma papem eto okohoro ne ma no ho se washroom so hye isa ho na owuro no ashawa omo chiri sa de no omo mpe na nipa bia akra so yes ade ma hote because why yes ade na we afia ba ho ti so ohuru we na akoda anadwuro kra ne ko pe ne ma de amantu kra de fia kan waboto aje sa no ma ensu akana kwadwo bere no otu ontimentu eno so pa obi akwadwo nya no nko a abontie na ma yedidi betima se Ghana ni bia akra abontie dua na ma yedi nyina fire poison spiritual poison yes do no spiritual poison yes the dignity na gu ama obi o ni e pese e cho no se e man na to odua no mo kwa no achima kojo se pa de ne pa kakra no de se ahye na tare no se no de ne se ahye pa no opia hye ho na ne se atimoja ni bi no de abonzo no aye ni se ya no asa de tie bia na ma o poison
I don't mean me number. And the enemy tell the pie nipa for aduane. Wo who the spiritual no, o kan ye stronger this aduane ni. Oba wonyem aduane, kodwo ye correct pa. Oba wonyem. Omune nsa, boso me sen no. Oh, oba wo so onyem ya ne moja na mabiem. Maybe okay. Obi beka so obi de o na found but sa na e found no e mo sufin enye moja nkasa eyi ni bi. Oba wonyem aduane ye correct. Okay. And no problem be about Bema or two aduane ye correct. And no problem be abrewa. Poso correct. Be 80 90 70. Obo okra system we ade no imo. Okay. Unu say ye wo efie bebre mu a oba apeni ye mprema oba wabu nsa eme oba apeni wo fie o efie no ahema pin ekra mprema oba wo ya baba wa sebe wo chimachima moja metena kuya no so ye mpene. Kojo enno pa wa ankwala aduane no so ye pa. Akwa won chimada. Edi sani pa foro. Kojo mensre, ya. Yembu se ho se, edi entina mekọ sport restaurant akese. Eni yenwe ministers ni ahemfo ni lawyer fo akese ni police company. Dodo na ama mema ne no omaduane. Ekwasem. Obusa ho sa question. Na genim ni se ke man ni maduane ye che mema. Ma bebre. Hotel sakese restaurant akese emema nkoa ne gu ho ema no mo yi onmoduane no ana it was spiritual impactation bibinti yes obo filis oba abedidi but a man of seven one pe ana so ntimi konko busa Johnson kana kwadwo okwadwa na okwadwo so apad ne kura no operensa so mapia hyenche moja ton Oya ojuzo no asa pia to ho ne nsa no oba no da bonso no ni say ya no asa le to de no de ama wa poison de no fuza moji konya be na okra kwa ne reho eni ama nkoyie ma no enu ndi ese brane 2022 ye cleansing and purification and they go kwadwo enuane dodo na spiritually poison. I see the poison spiritually ko nipa na oto aduane ma no moja cheka wo no ho enwonte want to say enu ndi na kanetete no oba akwa no kwa fiche wo fichi dan wo ho e ho na betena ya brama brand twa se na utuma ba ukunkura ya duane manati afie na mu se tesan oton abetie oton fufuo oton wei na chima ne bofa no de ton enye na kojo wo ko ton na ko se mama pepa achew wa chima na na bu ntimi musa na ntimi musa obo boss troma na ntimi musa sasa mo and spiritual food ye diabre poison food rather do also here purification na cleanse so na won de ho free sa aduana odi na amoa ho ntabiri bi ekobasa na okra no anwode osenkunya e de pie ebrew no kojo swati yes brana ubrana yes ndu ya enuanum ambassadors amba beduga na mko ba bi no ana enuanum penifo abajuma penifo no obiam na opekuku a what I say ope chef a ope bema ompe oba yesa mani maduane yo ne mo saade ni ntira mi wadanfo ohini bia so koni kuromu a oba pani oho ana oye aduane na bema ne maba ni gwan na ofa roba meme ya no mo ye aduane ma wo enye sa so no mmerewa emrewa de aduane no mo ni ye maba ni maduane ya ze mo de minim o maduane e mede oso anka ne wo mo nkiro ono ababa aduane wonni we dey call chima kan say we chima aduane nya mame koye enko idia say na woka even po afade aye de ye ho etonda obi ho ha ne de ehye no kura no timi hia nkwanche beberebe but ohun da kopem so be ba ma waka che ne say wenye ade weni we watade ye ho na de sa ha we den e de aba na no obi so busa say eda adwada ebinada ukuada krabia wode bia de o say afade o say ade ye ho na o krabia o ne de ba your friend say neutral color bibi ji say white and blue okay and obi abeti machine color bia obi abeti machine so oni mo de na obi abeti machine and aba na pese o muso so be kire ko we na e kan nyina e te say aware ana adwuma bi your time e di bi adwuma your color e di bi adwuma so bi especially ye nua mama hairdresser no ne say adwuma na company bi obebia
no the colors me no kan but no the aboho design come said that say or say amutro of say open soon mo say enche obebie now the ama your mom your decoration didn't maybe me no me sabe design no be say color now wo dey be say design say day now wo dey be adwuma no e connect in spiritual realm na why nya say abeboka and no susu bi no so time ben also the be at first day and also count now most of the time no see be adwuma time no etape anopa nsa na wiato so okay wo say wiato so na wioma hyehyehye na manyina beja na anopa bi bia ye cool and no just spirit to our time from especially mom first spirit wo nsuom ni buom ni ade omo tapa homache ni anadwo because awia ni nya piepe omo pie okay omo so pie enti anopa ndi obekwa kwoto wo mo awia beko no mu ni ho okay and no tin pepe ni say ye oba ho ade a ya santi mu no ene papa mu nim die kura o ma na de so ye bagimi bre no o say ya anopa sharp ebo kura 9 ni awie ye oba no de awie je say wia apie unko ye oba ho de awie 1 awie 2 asumdue e hye no mo de kwa aware no asumdue mma ti sa ne bani na wa de o so ye ne mabofo no no ho ya gye no atima na akon ama mo na wan follow ye no na sa ne na ye kire e ya bosonsom e ya bayisam e wan sem ene wa wogegege na uti wa wutimi wo brei a hwentimi nkoso ma oh ba won se fa kaza de ma kaza ne fa Caesar de ma Caesar uno reasons ti Yakobon wan kum bonsam or reasons ti Yakobon ma bonsam wo ho what I say any edru abi na spiritual say bonsam o ye adwuma ma nyame a ne bia confused nipa bi ntiase enso eno kore na ko jowo ko to wo afum unza afu ye titi akurase ye nim mu kromfo na bia mu nim obi akọ na afum o ba bi o trase soja odo no obra o trase de eje mframa eju fi se hwan na bekọ akọ chi wo wa beto ba bi awia ba o be trase je mframa ana se koko aboye okọ chi wo wa beto ye se bonsan na sa asisu ye hu bonsan de se wo na die Yakobon se ne ntena kojo usa sa kwaje edie Yakobon se ne ntena Yakobon reasons nti o se ne ntena enu ntina abra te ka se daddy abana gu yer ma so be su gu bi fra oso ma ye de emom nyini o twabre ni duru a e be obehu ni de de ewo mu enu nti koyo se chambia se wo ka se wo di ni ma bi echi a wadwe me o kesene enso na sa eye no kra a o se wudi so abra baba sesa eno ntina kwajo bu a wote asori dem wote baabi enema nkoyie enema koyie abeso afọ baabi ampa so afọ baabi watena sori mu fie kwajo ho esu obre na so India wote asori dem ho na dwuma nyina esensi kasem ye wo na bia so to collection oto do so na dwuma kwa na ekofom adwuma so kwa na ekofom sa enti otu na mo ko na so kohwehwem ye ka tense weni ade etosini wo mu ade to tuia ade na wonye koyo hia yo ekom so ya na se koyo hia na ekom de wo hwe sika wo ho a ekom de wo sika no kra ma otimi me kwasem madam you by your doctor Mr. Obuame na say man so to for say doctor ye ntwadi o asmi koyo me didi se ko ba say decide now e ko ba say decide now mo se ni ja was doctor ntwadi o na edidie ezo twoma beto aizo ade twoma ice kenge enchimi atwa bibi atwa ye ntwari aizo bi odi konkonsan oni adwo de bi odi konkonsan wo dwo yere edi kojo abofo ne de Yakobon sane ye se omomra mesumi enye nipa na sun abofo na sun nipa no kwasem enu ti se wo bofo na ono nam no wantimi anhye ne den ansuma no amra kwakopre ne pa ma kwadwo wure beho koso ne ade aye na asase su nyina kwadwo iska ene okotore teska wo iska we se iska kwadwo ye Yesu sa ni etu collection ba ko pe me na mkam kiro untu biem man Pentecost ye tu collection ba ko pe aso na CSD fo ase ho kakraka no muto ye ne asaya bro ye tu collection ba ko pe enso na so bi tu collection ba ko 4 bi kwa enum afori ne enum ni se na ye friend say abronya
ni akotutu banche ni body ni de bu ayim pampam ni de lazy white bi ma me ko otimi hye buru o hye buru na pai white ni de asa ni atentama so aso ni akosisi ho ni de adoma yes kind yes ani mi na ni and now sorry for crowd who says abachi na me hu hia they say sika o sika what I say sika kwa sorry say see atonkunya 100 to cement 100 bags kojo next week we are elder I'm telling you straight away we are elder elder is a pimpi do ko ni na name say we say afode na yesu ane e bono kojo ye medi say afode na e bono bagbo na nu ya nche yo edibusa say ene your semi harvest middle harvest and three quarters harvest I say May harvest hey afode ba kun ako 4 is new hey a Christopher mu nyina yi enti mo asore ma na ebre o mu hu abrabo na no I'm telling you because March afode ho June afode ho September afode ho December afode oh yai masa enu re bia ya afode bo ba ko pe asa na wie covid ni ama tutu so dudu edebe mo sori am say Old Testament dey bonsam dia na enu atwam New Testament no as New Testament ko jo mo me adwum no New Testament wan kasika sam bia ho da bi ho kwa den kasika sam Old Testament na mo say anyere won o kasika sam minu ma so fo mo say ahonyes mo ko yi sika dia na ba mo say o hwem kwa na o India Old Testament kwa na kasafa amamare hu kojo so we be the guy say social media ba we say asofo ni say na brother you know and the church service and the dem we say kojo do sika dia no adan ko twi oh Christopher ye mobo ya say mobo we say so we be come professor service edu sika sam dia no adan ko twi o dia perform na no afode e boy no mo ma pledge no musika na ama ene dia so mu chire mu twi agisika no eno ntimenti na masa se kubena visa onim ton ai so atana nim ton ade bia visa onim ye a enti aban mra ebe mosca no me India spiritual doctor me say yiro ho ye bra ni amwa ye fa kwankyere nto so na so nya sika ayesa asoro kwa ye mu wo yire kura kodo be hyenika twan wo nya ni omma eh me ni onim ani and grand ngiti me onim ani ni oni me dia oyine ni ato ba bi me do wi akacha so na me da hey Ghana for me say ade bia be ya enti aban mra no yire ho na ye na bra ye be ma wakwankyere to so no anya sika what I say nipa bia no Yakobon bo no se bia so se bia nya do na okuta sika on nsam asase so na nyina be peye na no kwa India mpese mi hu se e ho se obade nyansa mu bu nipa ye wo nipa o tasase so a se nipa no onye sika da kojo asuna me bo sigani na me bo hiani owie no asan ka cho se me bo nipa da sani se me suni me nseso o me ma yagene nya sharp de na kojo enfa okay first one was say me bo nipa se me su ni me nseso ene me nseso e no ho de to so biem was say me am bo sikani na bo hiani eno so na nchen de to was say me na msase bo hiani kojo ba bo hia dondo mo di wan me fa dondo no asansebe bas eye kasakwa eye asansebe so se twana mo bi eno anu obaje so oboni pa da sani tie ho ni me kire ho ni obaje se oboni pa da sani se ni su ni nseso right and we no so ne bo hia ni no bo sigani edo obaje se hia ni scan ye ho ne wa bo se ni su ni nseso eno ntitia tuana makọ hwe ndia doctor na nsi uye period one tuana mo dia ne hia na ho adasa no o sabe ka that is me bo se me suni me sesto no me di ade bia wo se odi ye bia de amount e di amount me di asieti ko na nim default say India hospital doctor mo emi chew se minim de ba normally me ta friend pastor Otabel o sa kan asem manager over pastor Mensa Otabel fine was say broni wa manufacture bibia o the thing was there and a broni discover oh no discover about which means na say ade no wo ho and wo be bie su o mo say ade ni nie e je no just on the ye papa am tap in preaching me pa o preach me pe the words no and it is true ade we kwadwe si ho and na tiafum ho and so akata
na se wo be bie so a wo se ontimi nkasa ona aye ne mo so na be edikan de hu ye wo se ontimi nkasa na ne so tu fo bo sa ne ma ni nyina dada ti sika wabo ohia wabo adefo wabo we wabo ne mo wo pa on sabeka emu ni mi oni ope no on sabeka ade je wo so otena ho enya so dem na yedie ne nkoso ne nkwatente wo it's never true muya mi enko na mu hye tufo yakobo wo montam na bisa enko india busa ho se ehin fa na yedie ni wo eno first question so di ka busa mo because enta me ka se ya so dem na won say asori bi ase ne de na ye obi aso ubonya medi ene se ni nyina ye de yenka momba ko se wo de ye we de ye nyina ze we are all the ambassadors of God ye nyina ye preach nyame asem ene kwadwo ye nya Methodist Roman praise ye nya so na yetitindi ni yenka mom ye ntimi ene chese bibi hidden thing wo ho yeah omontimi nka mom da ade achi ade san branches ne ba na eba na branches e be baso enye ma wa say Rwanda president otena da otena so ape ogu asore ma ko 1500 omu na ma o mani nkoyi ogu no enso ene Rwanda the whole Africa obia say Rwanda was the president aka so say man another 20 years ni e so be chance Dubai for na o chance wo mo Rwanda ha ya ntokosi ema unimu kura no hotel Rwanda ko pebiwe oh pojo asore ne ye ko ba wan ka se tuan egidia na mo e ma okra ne wonkwa watna hiemu ache what ya asore dem watna am ye wodi afredu what ya asore dem watna ho asabio adwon ko wonya promotion what ya asore dem watna wa yefunu ko wonya bi anwoba what ya asore dem watna ware ko wonya bi anware eso wakwa 30 years 20 years 15 years justice everything shine for me child was it baby e kan ba ko da bia be say ko justice hwe yi asore de ye be ko nemom ye ko no ye kan hunu say e wo say ye hwehwe obi osunsun mu aniwa obi anani e ko akiri obi otimi hunu bibi no aka kirew no abra ba de atimi asesa eno ntina se wo hwe tete adifo na yo adihunufo yo omo preaching yo omo yo bia on de ade ntina tisa yakopon ni se no twasefo na ti asase so enche ene asa ne mane ye be hia ne ye hia pani akohwe sankrofo no matima boa yen yakopon amoni pada sani se omra ma ebonini ena twose no se me obonini nya den entra mi ano se me sikani gwete eye media masabo hiani masabo skeni eho eye parables eye bebu proverbs ne dia se wan tuwa na mo no dia ene ohia other side on sabe kan ohia no ne so tuwa na mo dia sika na hobo no ube skeni eye period enye bon sansam enye bo sumasam ewi ase kwadwo ohia ya ahokire ya sama me no ka se obi ti won ma ohia 5 cities say 10 cities akwa kotoro pon ne nchira no ne maji so ayasem obi let be ya che akane de 5 cities anane de 50 cities kwadwo onya 15 no eri to kwa adwuma ntimi mafie aka adwuma mo ya pam ne best school fees 20 cities otimi mafie aka adwuma mo bibi kakra ne ire kakra na because of so onya ses kan ayentokwa ne ire ndin nam no so de nam no atwe bankuta no ya atwe abetia ba no de womafunu gigiri kwadwo de okona ni pa mienu ku party ndedinte a na bia me ka kiro opa ye 1000 Ghana wa mu se ken ma we 5 million ekiredi etokora sa omo nko bia sika edi no ma nyam no ma so say no bo sika de wa ha manfu kwadwo sika nti amane ma bebre asesa ni akopon so say on the ball sika ane dwete na ono ane dia na ade ntine ne ma na kwadwo yenya bi ade ntine ne ma na ono otumfo nyakopon wona e doctor nyina pani yaresafo nyina ahene wona sayare onye operation ye ne ma na so yare ekuye kwadwo ya busabusa ya usa petipeti questions wono ena ono no wonya bibia mfeli ni obeka sa enye ho no na aye ho na ye den na ne ma e tro exam se efeli promotion
exams ye faili ye bibia enye yie ya wariye ye bibia den enti ya meka no no kura na se nye no kure ni nyame kan ye bia ye no kure ne mom bia hihye wo ho na hihye no ene enua no bia mu no se san hihye no e bosonsom hihye it's never true nye no kure and as I trust and kwajo kai so say owu obofo ne beba betwam etimu nkum odwan na mfo odwan ne moja enya mo pono ho no oduru ona se won se wo moja wo no obetwam kwajo ye bosonsom nya bosom se odman kuma so ne hye kwajo ochina e beka ko pe eda waseda house ne ahai enu mi ka go Mr. Kesse o me eda ni ya haya kwajo ba onim ya haya ni akọ alaba house ni akoto odwan ni abekun no animu wa ni moja srasra pono ni ahai se Mr. Kesse o de be che na uma de ba na de be wo kan ho se bi mpedese nkoma ye bi badwumba betrans gina hu se no asema wo ka no no kwasem no krotodo na wo ka na na me hu ni se problem ye se obi wa adom na wa mfa ntia so ye hu sa so danya so e konfo e boso enna ma na yen ya awda so so de eso yen no abusua asema ye kan wonim se no kwasem ne ye ka no ye kan wo ha pa da so pa wo se wan kasa wonya bi ho hye de tinya boa wo hwekira wa kiri fi hye bebrebe ensa ko si sei wo abc ni mu anada so tie ene eye nkwaje bre india spiritual doctor na on di ehia no ahema kokobe 18 mu sa ho bambo pa na wo pepa bambo pa dia india spiritual doctor me kanfo dia ma wona nwumre ahema kokobe 18 mu yade bi eda so wonamani anase sunsumu india spiritual doctor wo abofra ketua bi temiye abofra ketua bi wa wono wontimi nkasa wontimi nante faniko india spiritual doctor wa hena kokobe akoda no bekasa na so be nante edam asifie india spiritual doctor sika kokko ofie wona nanam na dia jamo se mo mfara mu ni machina yesi ihe di pamuja watini penisem da enso ne sai ni pano ntimi muamu india spiritual doctor na me kan fodi amawo abusia mu nko ne sika no wontam fama mo na yedie etinya mu dia galamsefo wa oye tutututu efu tutututu ekosi last degree india kwa o ka de say pepepe pepepe alovia dig and wash bohwehwe champagne ambulance gato so so when ya sasa na e wo say we aso adwuma di kan ko na inya hwehwe mu hu se sika wasase ni mu na sika ni mansada agusia wo be so adwuma mo tiba yeso adwuma etwe yade da so mpisha bebrebe india to doctor na make am for dia ma o ekuru atu de bia ni ese ko ese abefo boso nam ifini free hwehwe india to doctor e kira kwan wa hema kokobe 18 mu na wontimi emo pa wo hwe obi ene obu kwase ya fa ne ko ho obi doka woso wontua kono ntinsa no nyusika papa wate obi afa wade ko pa kira kwan ko hwehwe ba bia de ne hye no wo be kira wo no de ho akwankyere gu kwan mu e dia ma wo india to doctor na make am for e dia ma pa awumawu asifie wa wo ba ko mienu mienso kran nyina wu e obi na pe bi dia ye wo india spiritual doctor na make am for e dia ma wo ahensam akunya bi atɔ ye wo dia abusa pensi wo mfa ma ho waje furu nsam wadama obi a ensem fata sa di panem na akunya na wote so kɔ no wanyu akunya mfa ma wo ensanoma na na de shiba to mu tentan ye sabai for the grawas ni yam enne no kreda e woni free kɔna india spiritual doctor onhwe mfa ma wo na sa de do ntu ase na busua yedie entimnya mo dia yuso krobo panyina wo hwɛ me wo da no adwo so hyɛ nkoda anase wo borfa kete bo da no adwo so india spiritual doctor na be kan fudi ama wo bema afon eye ketekete gonorrhea ha wadwene syphilis ha wadwene ema candidiasis white odepoa adokoro india spiritual doctor na be kan fudi ama pa stroke ya de promise and fail nyina etetiwa fonichire wa hema kokobi 18 mu india spiritual doctor no hwɛ na wo mo apa kompo adwumi mu aboso nkom emfasika nkan na ekire unya mu hawo ko no mo oduro na nani famfiri ho na hotonya wodia ahema kokobi 18 mu india spiritual doctor me kanfo edi amawo do aisa se wase bra
no hwe no mo apa love me alone awade na bi si bi basa wadwendwendwen nsi so de bia ye brabo osunko a wontrema bia sekọ no hwe no mu fama wo no fa no man twiye fama wo ahema kokko bi 8 mu India the doctor and am dey come for edi amount so open mu nyampa pa open mu nyampa so ko ba bi e beji watum so ko na se obusa bibia ye de ma wo yen twetwa so foniche wa ahema kokko bi 8 mu India spiritual doctor na omwa pa medical catcher so ye adwuma eda ye wada efiada memreda na kwasiada eda ye wada efiada memreda na kwasiada anopa no so edi kwasi anwumre nonum na kwakwaji na home ahima kokobi 18 makatwe so boase ni kumase kwantempone so uduru 18 mu won sadi fa so somebody so kakraka ni pansa dem awe dem finfini full arrow no wonum tete so ho na India doctor owa oba adwuma enya sem ketwa numbers no hwe screen ase famu bia me se ni nkomo wi afre no nkomo bia woni ni na fe abusua wotena obade de nkwache a mo anan na mkokopi wa na kokobi 18 mu na fe India na mo ntena se na how bia ontu ase emfa emamo so bia ye kan wotin ye kan but oni ehuna de kafra mo bi ntena ba ntu omfa mawo edi nkomo wi a afi frɛ no na how no ni India eni nkomo numbers na ye 0240 55 3682 0240 55 3682 and I say 0208 297825 0208 297825 winning numbers are India spiritual doctor what did Juma award Australia India mama says mo akwa be yeah me dey abusua etimu obade eti na abusua ye die nyina ma tumi bia abusua na abusua no ban se abusua nipa betima na sede ai wo so mu ye ansa se ye demu se tinya kana ko mi na ase nyame boye no obo mu ne manyina o de shada sansa to de shada sansa abusua ko baba ba mu ti abusua ko baba mu no obi a wo ne wo ye ya o de bo na abusua eti eno ntina na ye wo abusua pani menkasa ne ye wo abusua pani e wo ho e da so abusua pani e wo ho abusua pani bi ona ye abusua no spiritual leader spiritual father ona spiritual chief ona spiritual bibia wo abusua no se enti wunu se abusua pani wuntimi nware wo fie ho abusua pani ntimu bi eye ntimi mba wo fie ho abusua pani ntimu bi ye ntimi nya efie mi tie abusua pani ntimu bi bibia wo se abusua pani de atim ale ko de ne beba so mbo na abusua pani ni etimi ka se abusua pani ni onti no so kwan fie kura na abusua pani o wa no ye de e wo ho is abusua pani no we highly respected no play a very big role e wo sa abusua no chief commander edi yakopon boy no di obia abusua bia pema no they said the choice no ka say ono yakopon bo nipa wie no o nipa de sani pe den e de ma no nempo se asian sum no obetima commande enoma ne abo ne nema moma de abesun edi yakopon boy no sa na abusua bi o de ma te abusua bia so pe ne de e de ye den e ma abusua no enne ma abusua bebre chiwade ne nema bebre wom abusua diga so ye de fie de sa de ye nya wo ho ye de fie ti se bebre ka edi yakopon personally no obo ewiase wa withdraw hold obia yedie ojama mo ankasa mo manage mo own affairs they said ye papa kwa me nkroma kai o say Ghana is able to it wo de maye no let's cancer buso wa ankasa betina so why won hihye nyina de won hihye na abai no enye ti se ni Nyankopon de ebo abra na be so oduma ko na bo soro ni asase na be bibia me na siutu se de be ya ne nsema na nanum asem ye de ebebam but ye ba asase so no ye ankasa ye pe ene ko fo ha bebre di bre na esan ani bre tituru na de sa ne ma wonyina eba ene ne namu a se ndi kaka Nyankopon so ye ne sa pepe e ma ne ye bonsam so yase no se Nyankopon si aye ne mani mai be yi ebedi nkunim disane tane na me so me pekwa bi so mfa na me mfa ye de ha wo bonsam ono no won pehwe afira dasa ho obi o ka se bonsam so openi pa bi anya no kure bonsam openi pa de mo kwai one dia so be so sem keke on peni pa fa nko ba bi e o se wo keke
wade pa bi ekura wo and say African teams and I say ewiase teams and Ghana teams what you say play ball ye good pa okoko ball player ni be hia na ha no no a hia talk keke do abetena bench ummobi edo be hia no so hia no faala it is sana bonsam ne etie bonsam pele pa fanye hu ko so nim say on pedom enfa kokun tie nyame na won timi ye tie ni hia no so ya na say bonsam pedom wo de kwai on fanya hwe on ye nei de mo wo se wade pa bi mo wono de ne say wo se wane na ni age ono de no won fa nipa nko ba bia ne de ne say wunya nko ba say omanie no wo se o mo keka ma na ho akire kwajo de ntina say obi ba akora bi onyane obi ba di agro say bi so me say me ba mame sana bonsam de ntie bonsam pedom onfa mo me ya so onfa mo me hwe mo me dona fuo mo me hu ma no ne mo on de ne de say o se mo keke ne de ano no mo say ya o ye okay onfa dom ne nko ba bi nyame ne pedom ti yankopon bo ye no wodi ye nyina ye de maaye ne mo ne ebi di aye yie ne bi di anye yie no enyina depende abusua mpenifo na di animu ene ma ne nyina ne yeguso aye fam eno nti ne ese papa ye obi a otu kwan akọ India mamu aba a o hawo ni amane ne fa bere no ne ye moaw emprepi asewo ne me pese matibi nkojo mi nua ma sofo bebre ena ai ade we de aye busua kunyo efie bo sun ne di wachi ena e hawo efie bo sun sofo eno nti na wabasa bua no efie kunya ena e ha no eno nti wase sofo mate onka bua me ozo se efie busa efie kunya efie bo sun me ma me ba efuo bi ena agima wo de akwhya ha ena me ma me se ena me se wa ena me ofa so se menya dan ebi kwa se nipa nkra wa tia ba o pe baby obunya no komasi bre wo ka sa ni cheni bana mai baba me cho so ko so fi o ka cheni se o se wa bi na den wo ye wo o se so fu ntu wi o se senti na mabayo je se menya dan o se ai sa ma me no o be fo pa na asamo de den wo wi next person bra nipa oni tumi o hawtene so yare tene so nkwada na ohia ahokyere ekada no so amane ato no ohunu ne wonye eno nti odi abedan wo wo so odi bedan wo so a wo se eyefie bosu na ha no efie bosu no wonu wantimi bosu ne nko challenge eno nti na wo abasebwa no yes eno ne ye no ya so ye a ne pa bebreju wonu ma bia wo kesene wo mo nti ase wo de wo haw no yenim se be bia akwakoduro o ba nyame adom ye behu se odi kan no o wa chirichi na se wontimi ma o ma me di o papa di be bia wo ne ma ye kan no o de nyina ba no sane 50 Ghana cedis na de kan ye da hwehwem ye wi ane wo bia be mo waso ate ye mo waso te na ne ma be hia no hu ska ba ye ne de ma ne apake ne fefe ne aye audio account ala so do saka ne ma no afre se ya wo wani na ye wo ya glaucoma cataracts ibi ne gu wani so ye si apollo ena mo ni nyina akọ off odi ebra ebe ifo bi na ha wo yeso ase wadwuma yeso wo ye ose odi ma na ha wo ba ene wo betin so tu fo nyankopon adaroma ba ifo so no de wo den acha ha ba nyankopon boy no ni ya hwe ero ti se wo ba na edo so opunu ebe mu opunu so odwa be mu odware ene ti se bra se ye nso de dia bodua eya nto anyama na dia bodua eya tigare eya apepe akonodi bochirwa eye nsuo bia eye bosum bia me pa chobra se eye hura sasabonsam eye afamfiri eye mosi eye tiamframa eye jendu eye hwan me pa cho ne dia bosum kro bia se eye nanka se eye nsuo tade se eye nsutene se eye poabna me pa cho mu bia eye bia se eye bobo eye nimkoko ana se eye tongo eye bongo eye akukura me pa cho bo tu vonyankopon adum yetumi yetimni sa ho ni nyina akasa eje ofa ho de ne edema ene da bia kakwajo yare na ateti a hanipa bebre no emu 85 to 90% eye sunsumu ne manko kwasem na kenye sa doctor watu kwan akwa broche akwaje ntitiye abrofo abona baso ama ni certificate wo ye adwuma more than 20 years ma bibi kono ka che ma me ne se unya resign obe resign adanya
was starting say we adwuma wo nya sa problem with that waye ma me test mako 15 still ma me nya hoto ma me to hu ba bia yare wa check ya wa bre enso uni bi say kojo ye wa aban bi we betima atia ma obetima gina so ye be hu ade kure hawo ye wa aban bi we betima atia ma be diagnose yes ye be sunsun hwim na ma ye wa aban bi we betima dia hye waso achi na waso ene betima ache yare kure hawo eno pa hu bi so aye oniema bebre ye no ase etimi hu ade kode ye hawo potin na ya pa no pomasi be ne de ama ye nka che o se ofie bo so ene ye nka che se okuro mu nsu ene ye nka che so ma me busum bi ana ho busum bi esan se saa ne ma ni nyina no ye oma no aduru anase nim oma no anase nim akwache chiwade a de kan omo a omo ye mre no mo maye kwan ne de se be so se be nya ye so de aduru de e kan no onya ahoto na wa chini ma bi boss doctor ma ko oso akọ eba center de oso akọ ni bebre na doctor ba go oso akọ bi oduru ma pacho ene ma nya aju na doctor ene wa show ma nya aju wa mama mi ne drama ma bere wa bre papa ba o ma say ma ene ma nya aju wasa adai doctor then unkola nyina wa manfo gu a uti a wo ya aju say rebi unkola de baba aju wa bre doctor kura ba adai na ane kobasi ya hom ekobasi ya bonse ni nyina mu na etu aba betwa ewo ho yes na me dwa me tell say indi ade na wo nko a yade ya kese se minu saye mi hu ade abo ni ma ye ojo woni me ye obi a me bre me ho ase mi sua ade opa o ya akola 2 years na friend ka say doctor me wade we ho aduru me ba wo na ase abebu kutudwi ni magye na de aka me de ho amanfo so ba masoe na omsoma ma omu bi na omse de ko enu adwuma no wo ya akakabe na apagya wo betre unhu kojo upon se matu kwan ko india kwa kosua ba nyina still ahamida so tu kwan okay yes won se kojo yankopon amfa nimdie ene bibia hye pa ba kotirimo ochiche etu nua bi so wanyini chen wo na se me ko okre se kameti ma bonidia aha me ko ma me krobo yes asase ko se isa kirefo asase so de ofa nkoko mu afro bepo no ko utafo na akwese sempu a deben oho krobi wo ho panto kra timi ko obi so timi fa ayi share honum da ayi honum timi ko ma me krobo ho na me ko nipa me ko ya me kokko jade free nche akran was 17 years 17 years we do am chia na mkoto so doctor mpacho sorry na me tu din pa na ukasai TV so ukasai TV so wie ya pe ana bofo am no me adwuma ba ko bai na o se me fa duru we ma eni ntina me frɛ wo sebra ko yo ukasai TV so ni radio so enso frɛ da bia etimi me ko ye no but me ne kasa radio so no phone so no the voice is papa obe 90 something years me di nkomo na ni je me ho me so ni je no ho ni also o kire ba mi sua nyina o kire ba mi sua edi ni man ti ba pepe no so to a me no so ba o ba o doctor me so ade ba ko papa me here future ma pesa mi nya abofo am no mo ye adwuma ka kire me se wo na wo sa ade no na me se sa ade ni ana o se eya woduru enti wane ne nkola ne ba ya tuwa ya pena akano uzo mo misu moti ade timi kan ba bia afro se doctor ma me twere duru nka ho me ma twere duru wan wa bani o se mo si na aba o we besesa so dan na ba ho be je duru so no ye moti a na mka che mo si se me ya ama no oh enti kwadwo ya dwo ya ye no usua dia uhunu oh t-shirt ye she me say me t-shirt t-shirt na me twam de ye adwuma na me she slippers ya so simple yes 2 minutes wo wanya atare mu prophet kwate me chiao so papa no adimesu o she t-shirt no manifest na poison ye adwuma eni kotum eni shoe mu ya me de ade ne chewa o de a chewa ti ewo mu o kasa na eba na ye adwuma sa pepe ne tie
eti ene ding so so a na ja odi koi eti yen se no na makodwo yare ba ho a etimi sa ene so yare ba ona se me ye me dia me come altar so makobusa ade se na abade na menye yesu we ya na asema ba sei na tie kosrema no ade wo ansa na betimi yare adura ka nyese kodwo me ye tenjirani anasa me ye dwato ahene ana dwato akoa so na meka no ma ko dwato ade ama on your behalf na ma sene agem de ama me na ga oh break dabi asa de breaki obi atu pro ase na se me nua mo muslims bompae boko no apon eso na kuma so ade beba so nyame yan shout nyame o if you don't know hwese na prophecy bompae afu de brad mami toka o man toka me mpre madafu ya toka mi oza me toka afu de mami ngware me mpre makwaso 100 years masum wasuma ho entidiai o bo sampa ye gidigda na pimpim o disikala bro from any prayer bo wo soja wo ye den awale na ba ama be kronya mi bu ofu wo se wo na mkmisi aka wan ya me tan aka ho Eso ba India doctor say, "I'm the 10 years account." Ave na wa mienu si. Na nyame mpem asem. Nyame ene ne kasa boko. Kojo to wo ma mienu. Na wo ma no we ba da, me pa cho me school fees no. Eso anfa ma me akina, e be pam me school fees. Da me sro, mo sia kura kope. Oba ne kase a, kojo to na wo sia gugu. Wo be say adaga ndi oba ro de ade ba boniti na wa woro ne shek. No chiachia no ho hey dada skale wan fa ma me china maza me also wide the power me ntwem ma hwe wa yisika ma o musika we da wan fa skale ma me china me twtwa me mfa ni agro ona papa so bu afu fi me so ko wa ya adwuma ma pesika ma me na papa no dia bo ani o mfiu wa so ma ne bu afu ba kuna se no kan na o to so sika we say akwa bi sika o me nche me be ma me bana kwa ba o betake me eji sane ni nyame kasa abotre boko usugu nyame so saa bible mu infa and out say gigi o ka say die ni edin no ani edin je say mpa emu ode wan ka say ko tiantia nyame o vi tiantia nyame kwa me nkroma peso betre ede na asesa ensisai do tia na otie mo enu ndi yesi wo hawo amane kwada na adwenwene ohia eni yare adutuo eduabo promise and fail disappointment spiritual marriage wo de ni nyina afabra beda India doctor okumase ahema kokobi 18 ede ye yawada efiada memene da ne kwasiada wo de se ofiro boase kwan so na ebade a wo ka che da se mesi ahema kokobi 18 mu a obesiw wo ata afa kwan so bia ro be se enuanua dan kese bi omde bambu sere na kata so me pa cha ehwo ene esambo nisi ya choso India spiritual doctor prayer and healing palace mo se ensa na awiada so fashion so de ne so anase numbers na egu telephone so me de ka me nko akafa ne me ensa nyina wanti mi kura fa mienu anade odu babu da no anase seda no afre so ofri nkan kwa so se hwi kwa so a ofri se hwi road asiwo so for line so ahima kokobi ni aka bi asuma di ma ba sikeje tia o so hwe ahima kokobi 18 the whole kumasa ahima kokobi ne dosu kokobi ne dosu ne wo ye de ne ahima kokobi eno so nkwa ne kokobi e wo 18 o mama kan yomu ni 18 ye de ye guy eto so me hwe kumasa ahima kokobi 18 anasa ahima kokobi trotro o fa ahima kokobi trotro aka se me si ahima kokobi 18 Ufrika yeteneba usi ya nsanifa so a me bambu da na sasreda na esi ho ana samor so esi ho ensa ana awiadam ana ye no mesne bomodia ne frɛ wo de bramie nhia enkase wa chini wanante akonfo amalafo de wo de fa no to nkyɛn papa ya wutie no ye fa no spiritual doctor the spiritual doctor sunsumu yaresani ana Nigeria for ka say native doctor ono wo native doctor ye kan native doctor obi ote ahaba wo ahaba ani e de ye adwuma ono ye different from obi o ye herbal center India doctor onye herbal center so ye dem no tie yes tie ni yes ye nto aduro ho ye say ade ye say a healing palace healing and prayer palace ye say ade no ni ye bompaye ye de no no eno dina ba ya so ya ye nya aduro sisi ho
oba odi maame di ya je ni ayehwehwem no ni aye ho aduru ne de amara de ko na akona ko no eduabo ya dutu e de otumfo Nyankopon be ne be hye ne woni munyam se eya wo eya promise and fail e disappointment bibi na uhunu so akontusam efie emaye nya aware emema nya adwuma nye wi nom tramon nom enema basa ni nyina baba be wie o India spiritual doctors wo Kumase ahima kokobe fa numbers no abusiafo ni nyina no fa numbers no yesore na afi ebrenie woni na eni nkomo woni India spiritual doctor eni nkomo na afi wo ha no wotena obade de nkwache ya no pa akodi ko na munyina bode sa na makopiem ahima kokobe 18 mu uduru 18 mu a wonsa nifa so signboard no si ho kakraka nipa sa dem awia dem fifini aro no follow aro no sa wonim tintin so kwakoto India spiritual doctor your consultation here 50 cedis I don't know wo gina so e de wuram ahwehwem e de amani pa na afi wache nse weni ene ade a ye beye na afi wonso atimeden ade wo ho ne how a wo de ba nyina ebu abusia ene brema kwan a ene nko atwe no ye do ebesie di numbers ne we screen ase Fabia na afi yeso ene friend na no eni enkomo obode ya adomu a das ene yesai ene mo behia na yekoi de yekọ MCR na afi yemo director basopa Samdakus Nyankopon nsha sanso cameraman Ochinozo so Nyankopon nsha ye frame baka yoko bi Nyankopon so bade ya duma dasene yesai ne mo behia akro bibia for numbers no na afi woni India doctor eni nkobo akro bibia yo we can read for a yemosom for India spiritual doctor na motenken ben fi bebre na dodo na timinka na de ba kwa ne wum se ayin bebre o ne meko china meko ne meko ne china meko ufia ba ifo ne dada no ntu ntimi ba enu tina ma brabo na epin so di ama enti e ka che o se India spiritual doctor papa bi o tuko akọ India man wa ko gisue hu ne ntete na ba be pie mu Kumase ahima kokobi 18 e di dwumadie sonko de boni pe bie be ba yin eye eda eye ya wada efiada memenda ena kwesira tini e ka che won se wa ho ba mbose